Bakiama kia DCP aja Meru ni boketie mateta na kuga kuri boke amene okeu bakwagira bangi giteo kia meneke bakiaria akiama baba ugete kuri anto barete gutonya kia menekeu ende baitithirwa nkathe na baumete bia mene bingi bakiaria baugete kuri boke ameneke kinya bagotumira mainya jao kenda kuiguna na kinya kwethirwa bakinyiria kia akiama bangi Muthurumurioki gatwambirie na riboti eje ni rwatura ruonekere na ile kiumira kikiameneke DCP alaba bakiama betho bakishumiria na kugati bakwetho bagiciathura na gitumi kiaga guciathura barugati batiko bagiteo kiameneke kuga ja kwithirwa jaimantu ja ku affect antuba aspirant already baraba ikiamene na members kuti recognition kuti line of organization in terms of leading the party kurithirwa kwina antu tutikwerwa baumirite na betite na kiama gikaga mwerekio despite batu kwithirwa kiama kia DCP ikyo the most popular party in Meru County na daiji tukae antu na twire a Meru. We are the leadership of DCP party as for now. Mwanka tuone kiama kigwitora gikwenda utigomba kuja nara kwina aspirant wa MP kana MCA weja gukoromba kura bwina Gachagua ugo ujukia kanyorombe kura ciaku Gachagua rombe kura cio president lakini uri na ground ine na antu bawe bautekanya bakanenkerwa hiyo iwezekani. Chama ni aspirants na wananchi ontobotere bago bisi DCP alinde ne mutirirwa kangangi barugo bisiji chinyombe mtu kiombe ontobra na ndirwa baketha bakiruguro bisi ciao na tukethora twina parallel leadership na leadership eu ika make sure ego kamata mantu yetu ja Meru na tukarugura obici yetu DCP party Meru obici ere thai we abandon it for now. That office does not belong, it don't belong to DCP party members na aspirant. It's an individual home na tugatigira mwene njegwe. Number 2, denda ku address coordinator Muriongi Patrick. Tuire kethira ugo ikiama kia DCP ugwitira ngugi ka aspirant wetu wangaba no gwitira ngugi. Choose one. Other coordinators they are working with all the aspirants. But here in Meru ugo othikairo omwe. Tuwataka kuambia hivi. You work like other DCP coordinators in the 47 counties or you shape out. Untobatu mabakirotera mithikari nturi Felicite Birere na Mugambi Manyara bakiuga baba batatu ijeka botumika kuthiria kiama inya kabatano candidate wetu mithikari nturi ugo itukwete shima muno na igwe wen driver wa DCP ndene Meru County wabaire iseneta Mugambi Manyara no batatu ni honorable Felicite Birere. Ndenda kuga atiri kiama giki kwina scheme ya kukia weekend in Mount Kenya East turenda butwire kabo bwitanguge akasongo kabo ina batwe imantu jari groudi na mono antu ibakuigwa baino gwa na antu bara bari goro ara baku chiede tia self kana baete self appointed principals ni onto baura to kuona treatment ne party leader we ja huko no mwanke derware so nikyo tukuteka tukuga bateja indeja relinquish urunga maugen ko divorce parties winge chionde ndeja ke DCP kethero imbas ngweka ambasi inde na uge publicly na in action na to thibitisha tu etenara tuone uote in the leadership ya mabiu wejakiretwe ugo igitikia ngaba no guchwa kana ge senator kana ke women representative the same way mtoro guchwa gitikia MCA MP wote you must respect each other na kethero tene nkanire heshima kwa hii chama utoke uende kwa chama ingine kinyama one giteba kuromba na ngote kyote wa human rep kana ngavana kiebo bakuromba ite kana senator na ndi nyabo bakumebo kuromba ite no tukuromba na no toje gitinya batu kale akoye tikiu kana watoje tukathe tutotani ya watu wa impeach no tukono tena maendeleo kezo tukomba kuongoza baba na ile wanga bana kana senator kama ndipo kuongoza Muthurumurioki waru weekend mutirirwa kangangi.